Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di penghujung surah Al-Bayyinah. Sebelumnya kita bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya, rahmatnya, dan kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, kita akan melanjutkan ujung daripada surah Al-Bayyinah. Sebelumnya kita murajaah dulu ayat pertama sampai dengan ayat 7. Ya, silakan. Kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Baik, sekarang kita dengarkan audio selanjutnya, ujung dari sambungan dari surah Al-Bayyinah, yaitu ayat 8 ya. Ya, silakan. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Alhamdulillah. Kita coba tahsin dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Sampai di situ dulu. 1, 2. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Kita ulang sekali lagi ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Ada beberapa yang harus diperhatikan tajwidnya. Yang pertama, jaza itu tanda pedang bertemu dengan hamzah, apa hukumnya? Mad wajib muttasil. Panjangnya itu paling panjang tuh, 3 alif 6 harakah ya. Kemudian ada di depannya uhum ain, mim mati ketemu ain, itu nggak boleh dengung. Itu namanya izhar syafawi. Izhar artinya apa? Jelas dan terang. Syafawi, bibir, jelas dan terang di bibir.
Uhum ain. Kemudian ain darob. Nun mati ketemu da. Ikhfa. Samar-samar berdengung. Ain darob bihim. Jannah. Tasdid di atas nun, itu namanya wajibul gunnah, harus dengung. Na itu mad asli. Kemudian adenin tanwin ketemu ta sama ikhfa, sama-sama dengung. Tajri, itu qalqalah sughra. Tajri mad asli. Min tahtihal itu ikhfa. Anhar itu izhar, tidak boleh dengung. Nah, khalidina fiha abada itu tanda pedang bertemu dengan alif, itu mad jaiz munfasil. Abada ujung mad iwal, ya, tanwin. Baik, kita coba lanjutkan. Min tahtihal anharu khalidina fiha abada. 1, 2. Min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Nah, kita ulang ya. Ya, pas. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu. 1, 2. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar Khalidina fiha abada. 1, 2. Khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. 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 Ha-nya tetap dibaca ya. An. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, sekarang kita coba hafalkan. Boleh tutup Al-Qur'annya, kalau perlu tutup matanya biar hati dan pendengarannya aktif maksimal. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu. 1, 2. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar Khalidina fiha abada. 1, 2. Khalidina fiha abada. Kita ulangi. Tarik nafas. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu. 1, 2. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Ya, kita lanjut.
radhiyallahu anhum wa radu an. 1, 2. Radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Sekali ini kita minta Pak Cika untuk baca ayatnya, Pak Firman sebagai penerjemah. Ya. Silakan Pak Cika. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jaza ayat. Oh, oke. Ya. Lanjut. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Ya, bagus. Khalidina fiha abada. Terus Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. artinya balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadapnya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. ya. Alhamdulillah, berarti orang yang Allah ridho kepada kita, kita ridho kepada Allah, itulah suasana nanti di dalam surga. Surga apa di sini disebut? Adnin, ya. Nah, surga Aden. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menikmati indahnya surga Aden. Oleh sebab itu kita latih diri kita sejak di dunia ini, kita ridho pada Allah. Ridho apa? Orang banyak misalnya ketika ditimpa musibah itu kurang ridho. Kalau dapat duit banyak aja ridhonya, nah, kan Pak Rama ya? Ridho kali kalau dapat duit banyak kan? Tapi begitu dapat musibah mengeluh. Nah, jadi kita harus ridho kepada Allah. Kita latih dulu ridho kita di dunia ini, baru kita nanti akan bisa meraih ridho Allah nanti di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.